halang dahar bah ni daw rab janu dang program usar sebi tau daw yang atau i program ho kata da kamte kerpa diu hang ni poru iu ya kajing klam kajing seneng kajing kru i waro karwe ameni ta oh ma charman ma manurong ba chnong pelai ri dilangi gu emburom ne step kam tamyo kandid humayau yung ayong piu ma longdo daman kau pa yung rijentia yung iwarohi hawi to nga pa naman kau mawo yung ahi tena duklam chuar nga kajek ne ba odaw be skribi meeting chajwai tena kite gidaw to kublai chibon kam tamyo rong ba chong ye ga dorbar chong gude saw ba ni thaw yo lang yo yeman gamni kruine hai poro wan ni step to de sa dunganu he mari mi obru mari ni hon pe orang step ya mana pure biar ku pure ku fa blok ba ya cibet bandam lai blok ni jam lai se ma join pertu win ni perlu wi maya ma lo MDC worim yong i kang wailet ko dang klam hachwa yung alo man gewin ke perlok ku jan tam man ke MDC yong i tai ku ble yoro ni no supporter ku maya yong i wakan thai wachandrang kajing em yo bi man ko chimenta pen job ko ni di meeting yung ma na lang long do ko man kau MLA worim mo ex minister yung gari yung hi waro ngawi tayem lang ini kejak lebom timit hu ma roki manu dia kian yung yem lang ini ba wi le le yung kesem i pene bok pene ru mana lang to mo ru da mu jok ta to ji kwa yo ti mare yo ku boro mana lang do na approach kan di party i waro de kemen lu kam ga party bi ya ko clear da im ngos singa tu mustaman gawinya dah kaji sekian hari tu mana elam tau dia kelami, tau sampai jika muda belewu, tetapi kemen big baik ba orang benu wan biang chen ke tau na, tau na, na abo tu you mi YouTube, bebenyu kena rumah, kaji sekian tau benyu durong ba atau berkat kewe din we kemat we tidiang we timun, boy bimti bine ba abon ki perlu kudang kena ini. Kumpuyo abot hai di paw man MLA man lang ukhanai bi awarajar le manu makau MLA wat iwro orijantia saw jrong ludi how ye go mampure tang hagi diulo men jan hagi du patri ta oni wa ta number 1 ka tu par wat sai vi le man kau MLA chi pausnem kso arsne makau minister iya do bimnai wi hani konosi iya do bi how to slam to kawin ni konosi ngaraman kontraktoro karto do businessman ngalor ni ba di por karto pach bilu di lagi skemi mana elam ko tendar takamon wona asarom bi on wo benye kaw ni buru na yata opap bi betal ngado ni ngambuti wo mana elang daj buru how mi kte no pati ko daj buru kum sa to sa so you on bi kan yo minister worim yo on bi daj kte no yi anta de men yo ma on sol bi yego he mborom yo yi ke bej we study pergo ke buju experience ye pergo unita win ge experience most member of house yo yi ngayo ngau do man emelitem ba bim tipi ngadang bon pan di mudo no man elang dang bon ba ne ba ayu bruto unto waklam to wada de kambai hai poro man emeli ne ko ngadu tension no bo yam ye kre am kre ma sa ben mai ne kate to din ja ko to sigi ngau tipi hai poro man elang arjar le jan yo hai wilu ni thawaro bachni plak na kadi sket da ki chombor khat ki ta ta to tong kulir dong be ma ge sembol me so do kan basla hai por mana lang lajuman marah wata ke thai tonam to na kamun wono buang ubru benya yo ra distriki bi khana mare na kan mu bi kini kino sisi ora goro jeni hai por nu he miu ai kam kutru yung wastat wo yo jngai ra ino sisi imja horo orga man gani kani to nyau tang bi gawro haka politics mem wastat no be ngobla yo buli daro me apa ba uta to ukan raw nyoki
Ina do umanga ko au ya le dan sudah tinya yudu. Re terwa tiket markamit bah yung tinya yudu hai. Nei ba yo buru biang. Yo buru yo jai yem ko am na yo ni. Nei ba iko asidi je. Nga sao tu em go ngan wo de lo ma sao ba to sa par chao ma ne na. Em ko am tel em perite. Nei ba I de bun kami mam yo lai kan bas man gesi. Miau lah hablai digile phao so phao ko hablai tak itu jauh ke coordination ni no sedang ado negasi te ji ko ene ke party to hayu do negasi to ke number 1 to ke negasi to ko job baik pai ya bakala bu thabut haga ar ho nyau tari ye je kamu emeli worim ngam kalamo ngam to nong bicara pito bicara te woro imam wan ini ben buru kun to brui kinong yele du go miyat bai chong yi pai ba uje uthra la ho election mong phair orang cha election commission chong pi kinong jet sa umane ati ora wanu nak business sa political field how are hawle kat won yo bujing kerku ra gorta igini dang yo thabot me haji porbu yo uthap jan khana gorta to bi yo bi so wo thieng tam without contest ni yo election kat ka mangani ubru wo bhaw leader wo bhaw mra wan bon sengi ila umala elang yidu now ngaju oh ma ile kwa wi le biang boy ra bhairta oh ma ngadu wi yum sa bha mudo yele ade be yang ni ko du fi nga de sep ko far hab hier kti sen be am yosa lekat de yo ma rta de biang dab gileng woro tau sa ngo bi udang benuan sagni kam skri bai ba ko ba to yong to wasu ida ni poro khana bi ai honi pin ng go ra jan thabut dai hon sana chino yo gi chakna bai la ram bu ai hon ng kam ko ti thop kani chong tang ga hon mai gana kete to ga life young politician phi wo pa yesu bu pa ta kiti ge han de la kari sa dor gi de chong yung bahagi de sab kut gi kiti de jam chem ni ga jingen u khana ye phi I ho menang I kon gi mi portang tu dawa gi bisa ai la menang ni kurim di dar di si hau kai the o tinya yut ko kita to ke live ki yung kinong yelam handai emi kinong mi kmat di uburom gu berkat ye kata la jong bai nga to wi wo yele election ni mentai yong pi bor la nuk sa man elang de jule ha gi sang gurde dan tipi o ma le de por pa yo gi mami wi to close friend ta kwa lo su klieng yo mari su klieng to le to wi di penjob amburo me honi kinti gudawan mestak men kawi uni da wo ha okre ndo klam ne klam fi bel argte ne ban ne bi chong nu jan yo bi arjaj ang bareng to empty vessel make more noise kajing mun bo mam sa to bareng ni la da bu bi arlik chum uwi wadap uwi uthli ta to wadap da bu ji chul enyo num keu how to no memum da bu ji priya la ke sama ta jing mun ubru klam kamra hekten kalau ubru em kam umra klamu kita to ji skiat kita to reality kita to mane lang da pruvu now arjar li hadu arjar khali yong no I want to be ubru ha chuki da mu election na adu mana langi detta supaya jan katu bo chum chong jan da hoi kon du si yong ana hanai ma bakala bi smart chong bi mut gi kon du ya dia ma pa to pa le ta le ong bi ya dang biang ir tam pho yak gi kon yong a wan bi mu ching gi fil ka man ani chong a pi rai bakala bi kan mu de me yogi ki politician mrabyo kulmar bide go bha digo pai ba niar bha jong barang once in a billion dai pa man emily minister man ukhana bi to iji pha gun tin kula nu mar ga phul le yong ui kam ba cha ban ni ile man gam ta wa respect ki ye dignity ge mo
respect ke sarkar gini ti yang mana lang. Ubru the man no most powerful man in state kau ni. Tahadu ni si ambil macam sengau ubru kau tu na. Dan video sengau piye tajan. Entah kami nasi pada benci pada roh ubru ni. Tekan Roma na di ubrum. Ngahi porak kelas tidur timir oleh ba atau pa cilok ba. Hadu ni si umam pun berding tak beriak yang o. Tekan kita kena mikmat payah ibi ya sila pimen statement kau yang ni. Tengam kuat aku lampun ketin, ni bah sautu orang baik bah, meyu berrespon yang figumian. Abru the man no most powerful man in state kau ni, tahadu ni si ambil macam sengau abru kau tu na. Dan video sengau piye tajan. Entah kami nasi pada benci pada roh abru ni. Tekan Roma na di ubrum. Ngahi porak kelas tidur timir oleh ba atau pa cilok ba. Hadu ni si umam pun berding tak beriak yang o. Tekan kita kena mikmat payah ibi ya sila pimen statement kau yang ni. Tengam kuat aku lampun ketin, ni bah sautu orang baik bah, meyu berrespon yang figumian. Payah tu keskripsi ni. Lalu dalam bitau chat kelah atau macam suara dah hoy. Tahan mereka dua tahun ke kampai bah kali dua tahun yang ni. Bon go baik itu asal baik. Tapi sama bau yang senyum itu. Cis pa arspa untuk itu imjapi. Sans pa jaja untuk itu pendap yung kesempi. Kau pendap ibi tak keduluman suwe meli udau jok menstatement kau. Kata tak ke aset kau pi kamu kondusi berok kau. Kata tak ke aset ki pai ba. Handai emu beli pai ba anam sa tu jumi bektin kalau bayok litu thabina. Jumi ba tahu kan mu ham penja aburami konik subi kurau he dau san statement kau. Hawa jadi uno mikmat perkat si pause in the tabi gabot kopi. Hey singa mem kamu gani gabot. Hey singa we don't tap dip. San sim chong sinem to san sinem chong sim to so. San tali sinem chong bacharot kat pras pa aro san si. Kata ka por go jrong ba. Tada mat gani odem kaman man gani. Compare la ma so asnem kaum minister. Kat kaum arsnem hak cipau kaum minister. Kat wan garo ga partan la kami di sini. Hak ini kisi ukat ni kat kaum man batan dah bon di skim dah di skim. Ada mawan huga bor. Iwan wami umanga emlang chiro. Ngau di tu. Iwan wami itu chief minister emuajan. Iwan wami chief minister ngau sapristono konrad sama emi timwa. Idang dua benuma wan se parti yung ikawon sangu yung mai yung kesem yung. Ang ni yo ubru biang wadap se dan mdam du yo in sit han election wadawan. Dan nakaliang yung kwa do klambon ketin do kita ketin. Ni ba makalam muslim malak boy yung bihan chania IP na. Takata ada biang diusilet pi. Takan mo kar ban ru trik kam kalam tu he. Perkat demiat na kalatia kalachong. Ya wer ya khut ya ni perlok. Kumu emlang boy kalatia kita emi por. Kan mo demiat na. Waga NPP dah terkenawan kau haga bor sensar klaim artin. Kat kau man kat ni to kat kau political survey lembagi intelligent reports minimum jobi lihawi sit hadu arha nyau sit hadu liha nyau sit. Tapi ye bakala bi to lai bi cigi bi orang ki parti ya man bi kam gorem halor bo job la. Nei ba nagaru to ditkena khat nyau sit khat du sim do di. Nak sih dia to khat prachanen untuk liha so liha son. Dia kurung kau lujit mandek chong styler chong macam jalan don no. Sekarang kau tu kayu sejak yang kita kumane lang do web ini. Jadi ini kita ham satu baklayu ini kan biwan lah bor sar ke martin hadin ke arteri dari okre bah kre medi. Ya kun mui di powder layu tamai uma ya pentemi be uma kuro. Iwan gudang saaten dan lamba uni emeli udau yo merstem gawi. Wah clear kondusi yo pu yo penyo kurai go David Ron kamu pu go hagi arjar le degni kintin kublai sibon kublai ke jaru itu kublai sibon minister emburom wah